aragitosa yamaze kuba aragitosa nyuma y'uko abantu benshi by'umwihariko bumiwe babonye iyi video yabaye ubwo Gitaf yageraga kuri stage, by'umwihariko abantu bagasara bagasakuza, abandi bagaterana amacupa bakarwana. Ibi ngibi byose byabaye by'umwihariko kuri Viragara, by'umwihariko mu karere ka Rubavu, aho ibintu byamaze gufata indi ntera hano Mahoko. Byagenze gute rero n'iki cyabaye? Byarangije Gitaf yisubireyo birangira atanaririmbye. Reka bareke mukurikirane akantu kandi nkubitse ko banyita Mr K, ingwete Mr K Empire TV. Niba utarakanda subscribe, reba hasi anditse subscribe kugira ngo wakande ibintu bigende neza cyane. Twagiye nge banyita Mr K, kanda subscribe. Mwegere hita gatoya Gitaf ibibazo hari ibyuma byeza kumeneka. Mwegere ku ruhande gatoya buretse brother. Mwegere hita man, mwegere hita bro, mwegere hita gatoya. Muraza kuvuga abashaka amafoto muraza kuyabona. Gitaf are ready. Mwegere hita gatoya, mwegere hita mufungura inzira. Mufungure inzira Gitaf aduturamire natara duturamira biratarifite. Mwegere hita gatoya. Biragaragara ko Gitaf ageze kuri stage umwanya ukabura. Mwegere hita gatoya ntabwo turi kubana inzira. Mureke guteza kavi abantu mwicare. Hano habuze umwanya. Inyuma hari imyanya kandi turamureba twese. Gitaf arakoresha ino nzira. Mu gihe mutari mwicara Gitaf ugiye kumusubiza muri vestiaire. Gitaf ugiye kumusubiza muri vestiaire mu gihe mutari namujya kwikontrola. Gitaf namugarura aruko mubanje kwikontrola. Musubizeyo amashimashara kuri Gitaf gira icyo ubwira abantu bawe n'ibintu bakubwira. Iyi ndirimbo ifite iki? Ifite ubutumwa. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwinshi cyane. Ako Gitaf wandika iyi ndirimbo wari ufite ubuhe butumwa? Mugabanya amajwi dukeneye kumva Gitaf. Gitaf wari ufite ubuhe butumwa? Gitaf yamaraze ikibazo kimwe. iyo utekereje mu bigeze kukwiba mu rugo ngo usanga akantu ngo
igikoma ariko hano ntabwo bagoye mu karo kuvanga umukono ariko atiyesiga ndi kudikoma nono nari twite uwo mukunzi aziko nkunda kuma mu karo agira icyaka neta mwinshi abigwana uko niyo kuva kuri mu karo agaturikaze amitokungwa maze amitokungwa bita igikoma 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 time igikoma time igikoma kubera iki gikoma kubera iki wahisemo kuva kuri mukaruka mu igikoma enjoy haba mu ngono za massage mureke tworoshye amajwi abantu bari inyuma muri kubakingiriza mwicare hasi mwicare umugore arataka maze azana amazi kurika maze azana amazi kubita twegere imbere kubita aho citafu ikintu cya mbere ngo abakobwa baragukunda ariko abakobwa baragukunda subiza abafana subiza abantu umugore arataka maze azana amazi kubita wese citafu mubanza mwifotozanya nawe gatoya hanyuma arifite umugore utumifu ibiyonine ndetse n'igitenge arabizana aca bugufi arabiso igitenge aragitosa wanezeze aragitosa uburiri aragitosa nijoro aragitosa umugore arataka maze azana amazi kubita umugore arataka maze azana umugore arataka maze azana amazi kubita umugore arataka maze azana amazi kubita agataka maze azana amazi
urakoze cyane Gitafu. Egera hino gatoya tugiye kwakira umuntu bita Kiroso. Kiroso, where are you? Egera hino ubanze ugira icyo tubwira maze utubariza Gitafu ibibazo bitatu hanyuma tumukure ibyapa. Reka tubanze dushimire Peter wafashe umwanya tukaza ahangaha tukaza kubashimisha, kandi namwe muri abantu b'abagabo mwiha amashyi kabisa, mwiha amashyi. Natwe twaturutse Kigali twazanye na Gitafu na Yakanatovu nk'uko mwabonye bose twazanye kabisa. Dushimire Peter dore na mbere ikintu bazibwira abakunzi bawe babonye nuko bakwakira. Muri Viragarisi. Viragarisi. Kuba bitape. Icyo bita ambiance. Bari icyo bita enjoy. Byishimo kuba cyane muri mu buzima. Nicyo bita ukanywa ukabyina ukishima kandi hajya umusoro barangaye. Ni kwa gatanu ibintu bitatu wabonye bigukumbuza kuzagaruka ahangaha. Hano kwa politiki nabonye ikintu kimwe cyonyine nubwo bamamagara saa saba z'ijoro nzabyuka nzingiye ikintu cya mbere ubundi mbere na mbere ni uko ambiance bityo kurida umugore arataka maze azana amazi kurika kandi umugore arataka maze azana amazi kurika maze azana amazi. Abantu mwese mwicare tugira ikiganiro gitoya Gitafu. Negera imbere gatoya kuko muri kugonga ibyuma mugatuma birangira bihagaze. Mureke mwicare gatatu tugana ikiganiro na Gitafu. Gitafu umeze ute? Ni kabiri kanga ugeze muri Rubavu 15%. Mureke gusakuza muri gusakuza Gitafu yombi ijambo ngo process barivuga ngo gushye process umuntu avuze ngo process
uri guprocessing urakoze cyane. U Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe? Imirenge 42. Uturere tungahe? Uturere 45. Yadukoze iyo wumvishe ijambo injiniya uba wumvishe iki? Injiniya ni iki mu Kinyarwanda? Injiniya ni umuntu ushinzwe imibereho myiza y'impinja. Okay, ikindi kibazo kimwe nakubaza Gitaf. Nzovu uramuzi? Nzovu mbwira amaga ibintu bibiri umuziho. Nzovu nga azikubomora neza. Ikindi cya kabiri azigusetsa. Ni iki kintu urusha Nzovu? Ari wowe na Nzovu mwiza ninde? Ari wowe na Nzovu umuntu abakobwa bakunda ninde? Ariko ngo wabomoye mugore wa Nzovu. Jesus! Ntabwo wabomoye mugore wa Nzovu. Ariko wambaye ibirombo. Mboreka tugaruke gatoya kuri Emi wegeze kukurega kuri rimbu. Arakuvuga ngo indirimbo ntabwo ukwiye kandi indirimbo ikwiye. Wamubwira iki? Imihanda se kutatuma turahiga. Imihanda yahiye. Okay, iyi ngofero wambaye bayita muke? Bayita Darazi. Inkweto iyo ngofero yambaye bayita Afrobeat original. Afrobeat. No, iyo marine twambaye. Okay, reka Gitaf yongera duperformingire kubita kuri ka kandi hanyuma ibindi bikomeza kugenda bigenda neza cyane. Turaza kugaruka nyuma. DJ, are you ready? DJ, we wanna party. DJ Dakasi, we wanna party. Yeah! Kubita! First the piano, you might have people. Nijikoma! Nijikoma we. Umukunzi aziko nkunda kuma mukaru agira ishyaka n'umwete mwinshi anyumva nuko nkwiye kuva kuri mukaru maze amindurira abicyo kunywa bita igikoma Caboi.
Umwari sawa, umwana ni pawa. Wesey Umangu mutima, Sigi umani gikoma. igikoma Oya nagarijo, wa oyigira nagarijo. Sumuzangaje, wende umemego. Oya nagarijo, oyigira nagarijo. Sumuzangaje, umemego. Umwana bisa, igikoma bisawa. Namuntu umefikisha, bakazata bisa. Umwana bisawa.